الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. أحبابي في الله، فإن موضوع هذه الخطبة تدور حول حديث عظيم الشأن وعظيم المكان في ديننا الحنيف دين الإسلام، ألا وهي حديث عرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه في قوله: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغا ووجلت منها القلوب وخافت ووجلت منها القلوب وظرفت منه العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد، وفي رواية: وإن تعمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: وإن تعمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرى مسيب جل بباوين يتقل الله تبارك وتعالى دوانا لنلاد ميد محمد صلى الله عليه وسلم وندك بمقبين ekala yutir be bawo mabbe no mu'tiri hadar nan ngaro ndiri Allah yo Allah hawrin ingen e yutir gol bawo nela don e wondi te mum ben oray khutba mengo ko jindada ko dilin yewtere nela do sallallahu alayhi wa sallam yewtere mawnunde ka embere mayre ko wona noon place ndeɗo kadi yewtere no mawni ko nder diina islam. waɗi noon nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe nganndi maako maɓɓe on ko wahayun min Allah tabaraka wa taala o laɓɓini ɗenngal maɓɓe ngal
أوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الله لقني دنگال نلادو صلى الله عليه وسلم أوي نلادو يوتتا timmorde beleede maɓɓe ɗen ko welata ko wonki maɓɓe in huwa yewtere nelaaɗo nden wonaali illa wahyun si wona wahyu immorɗo ko allah allamahu shadidul quwa yottini on ɗon waawi e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo tiiɗuɗo doole woni jibril alayhi ssalam kono noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe yewtayno sahabaje goo windeyno waawi maɓɓe on bi maana hadisaje maɓɓe ɗen yimɓe ɓe wiimo arrasulu bachar yagdab wa yafrah la taktub kulla ma yaquluhu ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بما قيل له وقال أنا بشر أغضب وأرضى لكن لا يخرج من في إلا الحق الصحابة جوتو ويندينو حديث جنلا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة بيكو ريرتوغول رينوغول كادينا بيوي نلا دو ديكو بني آدم وتيكاي مويل توتو وتا ويندو كالا كو نانيرتابه صحابة جو غاري كنلا بدون تردد قالوا كلتني نلاد صلى الله عليه وسلم نلاد ما كنمو غونغا ميكو مي بني آدم لتكي ليلتوتو kono noon yaltata e koɗo hunduko an si wona gonga mana windu kala ko nantinɗaɗa ko gonga ɓeɗo noon nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ñande goo riwaya ɓurɗo sellude ko ɓaawo subaka nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam julnuno sahaba ɓen subaka ɓaawo ɓe jullude subaka on ɓe waaji sahaba ɓe waaji ɓe waaju yottiiɗo ka ɓerɗe maɓɓe irbad ibne saria o wiye mawidatan baliga waaju yottiiɗo ka ɓerɗe maɓɓe eɗen anndi noon allah subhanahu wa taala no yamiri ɗum nelaaɗo sa sallam waiduhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga waajo ɓe wowlanaaɓe ka ɓerɗe maɓɓe konngol yottotongol wolnaɓe ka wonkiji maɓɓe konngol yottotongol bi maana ka fondoji maɓɓe allah subahana wa taala no yanir nelaɗo son sallama mawida o wimo kadi udu ila sabili rabbika bilhikmati walmawidati lhasan walmawidati lhasan ko ɗo woni shahid on wajadilhum billati hiya ahsan idan almawida mashrua waaje gongol ɗum ɗo no shar'ina ko ɗum wonne laaɗo san sallam maagole ɗum ɗo ɓe waaji sahaba ɓen cheikh mouhammad bin salih al utaymin ɓe maaki oɗo hadis no holli wondema no haton jini waaju on wona ko waaju mo tawata ko baliga yottoto e wonkiji wonaɓe waajeede ɗe ɗum noon waɗay wo si iwi ka deftere allah ma ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma ko selli kon e sahaba ɓe tawi ƴettama e qissaji hayali goɗɗo goo wanno ko goɗɗo goo wonno mi hinde naranu a fajiraba hara naka deftere allah subahana wa taala ƴetta naka sunna nelaaɗo sallah sallam a ƴetta ɗum ɗon hay si battini fi nafsi l waqt kono ɓe hootay ɗum ɓe wattataali ɓe yahay tum ɓe fuɗɗo hannde ɓe jala imamon ko ɗuwi idan yanbaghi an takuna almawida min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mimma sahha an salafina salih ridwanullah ta'ala alayhim ajma'in ɗimmun ɗum ko kan wi ɗon fa wajilat minha alqulub ɓerɗe amen ɗen huli ɓe nganndi allah subahana wa taala no wacci gonɗinɓe ɓen
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم sabiti ko woni gomni mabɓe ko ɓen ɓe tawata si am inde Allah on jantama ayeji makko ɗen janngama ɓe maɓɓe ɗen hulay Allah subhanahu wa ta'ala wi wa wajilat qulubuhum idha dhukira Allah wajilat qulubuhum sahaba ɓen kamɓe kadi ɓe wi fa wajilat min alqulub noon holle ɓe ɗo si ɓe nanino alquran Allah subhanahu wa ta'ala haali kon ka deftere makko arayno e ɓerde maɓɓe sabu ko ɓe gomɗiɓe sahabajo watti ɗon wa darafat minha al-uyun ay darafat ad-dumur giteren kadi ɗo yuppi gomɗi roa Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin ɓe maaki ɗum ɗon o holli wondema anna man wajilat qalbahu jama'at aynu tawi ɓernde goɗɗo huuli gite makko ɗen yuppa e gomɗi ɗum ɗo ko khilaf khashwat al-qalb فإن خشية القلب مرض من أشد أنواع المرض لأنه مرض معنوي ليس حسي لا يعالج عند طبيب فلان ولا عند طبيب علان إنما يعالج على بكتاب الله وبما صح الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كنا نقول لبرندك إذا يوري waaju battinta e dow mayre o tigi janngante ayeji Allah subhanahu wa ta'ala o janngani hadisaji neraɗo sallllahu alayhi wa sallam wasi tawi ko henndu ƴewde moggo makko feƴƴa ɗum ɗo ko nawnaare yurugol ɓernde kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun nawnugol ɓernde nawnaare ɓurde hulminaade ko ɓernde nawnata ko yurugol ɓernde nden si ɓernde nden yoori neɗɗo o natitorta waaju o jaɓata laaɓaneede reedu o jaɓata yiltaneede hannde kadi ko beleeɗe makko ɗen tun jokkata afara'ayta man ittahada ilahahu hawahu fa adallahu llahu ala ilm adallahu llahu ala ilm kono Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi fa in lam yu'minu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أري قرب الله سبحانه وتعالى هدى يورغ البرد كانوا صحابة جمعوي باودون دون أنا صلى الله عليه وسلم يمريد باو حال situation wi nelaɗo o waaji mo wonɗamen waajade ɗo a sikkay ko waaju wonɗo waynaade ni bi maana imma waynoto ɗon ko alhaaliji ɗiɗi ndero deftere no sarha karamo koɓe buyno sarhi nde o hadis ɗo ɓe nganndi mo ko arbaina nawawiya imamu nawawi no sarhi mo sarhu labaɗo moƴƴo ha ari sakkitiɓɓe ngawno cheikh mamadou bin salih al-Uthaymin ɓe sarhi mo ɓeyni deftere nden asharhu l-kabir cheikh salih al-Fawzan بشرح مبوي دفتر المنحة الربانية على شرح الأربعين النووية كلا يبدو فير ديدو دفتر نورتو يمجو توي شرحو جارم بهم كنو مو باندر كوينر ديدو كلا كونغول ناندون دو كوينر ديدو ونكوي وي كانها موعدة مودع أسيكا يو واجو مونتا واجا ديدو كواجو وندو وينادي ko waɗi noon neɗɗo sino waynaade ko peeji ɗiɗi imma mo yaade ka o artata woni maayo ma ɗum yahowo boyaade o siwa artude o mooɓay ɓengure makko nen e kala ɓe o ardi o waajooɓe waaju mo tawata ɓe anndi tawi fii on waaju kadi ɓe maɓɓe tan keɓe miijitaade fii makko ɗum ɗo ɓe wii a sikkay nelaaɗo ka wonɗo waynaade wasiyomi ɓe nganndi alwasiya cheyun adim شأنها عظيم لا تكون إلا لشيء عظيم وصية كون مونده وصية كوني وصية كون مونده وصية كدي وانا تاسي وانا فيه هون مونده رواد صحابة ما كان رغبنا أو علمنا أو كذا وبيني وأوصنا واجبه وصية الله صلى الله عليه وسلم بما أوصيكم بتقوى الله
بوسيك هلغ الله تبارك وتعالى، لأن تقوى الله هو رأس الأمر، ومن اتقى الله وقاه. هلغ الله سبحانه وتعالى قلوا أولي هوري سياتك نحو قاله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى دنيما قلت نلا بسم الله ما جددون دو إنه ما يدلل قدر الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من وصينك أكتبهم بمعنى اليهود والنصارى يقولون إذا مفتي محمد صلى الله عليه وسلم ينهل الله تبارك وتعالى. تقوى الله هو فعل المأمورات كما أمرت وترك المنهيات كما نهيت على علم من الله. هذه هي التقوى وهذه هي خلاصتها. هون يقول الله هو يقول يمر عددين ما الله يمرينه وقتو هذا no Allah won hadiri non ara koy do ganda ko wadi ta'rifati ci fop ko do artata an ta'amala ta'ati Allah ala nurin min Allah wa tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah wa takhsha iqab Allah kun ko taqwa ya golli to yamiro jam bawde ara koy do gandal ingorngal ka Allah ko ara da joddi ka di joddi makko ni ko gollata yamiroje ni wodi to jeddi Allah din tawa kadi koy do gandal hara da huli lekti Allah subhanahu wa ta'ala ya woni ni aw ne to go Allah ko be bo itaku Allah wa Allah yajidaka Allah haythu nahaka wa Allah yaqidaka haythu amaraka ko be bo ko woni hulul Allah ko ta Allah on lutti ka o yamir mado mo yamir ma ya on wowtin din dum tawi de ko shirku mo yamir ma ya won sunna ko tawi de ka bid'a mo yamir ma yo anyibe do kare ka lutte don mo hadu ma ka di shirku taw tawe don mo hadu ma bid'a taw tawe don mo hadu ma zina nyore fenande mbadde ko nande dum taw tawe din don fo tawni no dara woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi taqwa ومن وقايته وقاية أي جعل بينه وبين ما يخافه وقاية وني كلول عندك غدون awadi baraz hakkune ko hulda ko ko dum do woni kulol do wadi be inni التقوى بإن خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاق التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى ولا تحقرن شيئا فإن الجبال من الحصى ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى اليوم في كل الله سبحانه وتعالى بيتك تبكاتو إذن جاني دينك تبوسي كل نواني ولكل الله إن واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى wal woneddo sino yaade hoore bulle ko wadi sabajo gogo arno kamakko o wi yew tan fi kulul Allah o ni na ayaye nokkure ka bulle woni o ni kono gerata o ni mi subay woni kam tippa sita mi tippe bulle o ni akuru woni kulul Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wadi o wi no be yubbi jimo ngol ni ngol wasna akamashin fawka ardi shawki anne on ko aduna ma wa neddo yahowo e der bulle ka woni yahdaru ma yara morenta de ko yata ko musuba kawti ko noni hulul Allah kala kayida bi Allah tawko shirk kala ko tay ko bi Allah subhanahu wa ta'ala wokkita dum dum ndara ko tare Allah den kale woni wo ande wokki wo de sakenda gol wo sunna ne la do yettara Allah de wona do don in wala tahqiranna saghiratan wota yawi to dey bakkatum faldukum fa innal jibala min al hasa pelle den ko hayre wonata ha wono ya pelli molanagi ayi to do batta tun to gosum ya kunnon ko to gosum hatta idha jtama'at alayka al dhunub as-sighar yahliku sahibahu ana di ko Allah subhanahu wa ta'ala ayan ni wulu Allah ne ko tuli Allah subhanahu wa ta'ala no futu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
ɗon ngari waman yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra waman yattaqi llaha no arta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa in tattaqu llaha yaj'al lakum furqana alladhina tufarriquna bihi bayna alhaq walbatil wa bayna alsidq walkadib wa bayna alshirk والتوحيد وبين السنة والبدعة كله الله ولا نيمو سن نرجال أراو سن نراي حقن شرك بدعة وسن نراي حقن شرك توحيد حقن بدعة بمعنى حقن بدعة سنة حقن كبني كنا سيقول الله كو يوتي أو يا من مفامالي أو تكما بك بدارا ولا دونها bedara wola dunda hankadi jangu non anda kon ko be wola tan ko beyti ben anda yon woni sawaba dala zalzala ma ki bawo dun don wa samu wa qa'a ara mi watike on kadi nanugol koftano wa in ta'ammara alaykum abd hayti tawi jiyaado ardena may dow modon on ko be quraish abubakar umar uthman ali enandi to ɓe ɓeeɗo onon patronji arabu ɓe si jiyaaɗo ƴettama nokku ko abdul habashi jiyaaɗo ƴettama éthiopie addama waɗama lanɗo hoore mo kaade onon waɗi mo baade inaari wa in ammartum bimana wa in ta'ammara si ari waɗi hoore mum lanɗo e hoore mo mananemo ɗofto ɗon hayso ko jiyaaɗo e riwaya goo ɓe wi wa in kana abdan habashiyan hay so tawi ko jiyaaɗo éthiopiankejo riwaya goo ɓe wi وإن كان عبدا حبشيا مجزأ الأطراف سوى كتك تري بما لا كندن وراجود مرا كويدي كونسو أردنا ما يونانا نيوروكتي كوني نو أوجما مقالتي لين بيونه هوري كونغكا هو وتاون بيونا لا تكون الجماعة إلا بولي الأمر ولا تكون بالولي الأمر إلا بالسمع والطاعة في المعروف إن واتامو هذا يرى هوري kay horejo waɗama so yamini ko moƴƴi o ɗoftotake so haɗi ko boni o ɗoftotake horejo wawata heɓade oɗum waɗi kala nokkeeli kadi laamuji dillina hay si tawi wonɓe ɓen no mari erreur ji kono koɓe laaɓane kama koɓe ya laaɓana ɓe ma windana ɓe na daragol kamin mbariji yenna ɓe ɗum jeyaka e sunna ina kadi jawgol ko radio ji yenna ɓe ɗum jeyaka e sunna ɗum ko ɓemmingol fitna ko yewgol laaɓana ɓe reewi ya sallamaki kala e moɗon yiwɗo ella e horejo makko yo noddumo sera o laaɓanamo reedu so jaɓi awa so jaɓali an a yetti hujjamu e hoore maɗa am wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abd ko waɗi noon daari nokkeli kalamu ngun dillina dérange ɓaawo waajuji karamo koɓɓe ndaaren sonja ko ɓewni ɗorɗen algérie wara ɓuri 500 personnes 500 000 woɓɓe personnes yimɓe guluuje temedere ko fawi temeɗɗe wara iwa ɗon ara tunisie ngelo wara yaha misra ngelo wara gila ɗi duuɓi tati feƴƴuɗi ɗo ngelo wara e nder misra iwa ɗon yaha ko gadafi wonno toon ɗon kadi ngelo wara kamo koɓe goo no wooduno waɗumo takfir kono ɓe rentini taɓe yaltu ko waɗi noon bone heddagol makko ngol e bone yo iw o bone heddagol ngol ɓuri fanɗude islam o dir'ul mafasid muqaddabun ala jalbil masalih postingol bone on no ardina e dow ɗaɓɓugol moƴƴere nden koɓe jaɓali ɓe mimmini wallahi hani sa miɗitike fi maɓɓe a wullay kala ñande yiwɗa ko neɗɗe fi affaire ndin leydi ɗon kadi ɓuri sattude ndaaren hannde kadi suuriya ko fewti kon toon kam qutilu min almuslimin ko njelo wara suuri holno ɓe muññino e dow ɗo neɗɗo bonɗo neɗɗo bandijo neɗɗo tan keefeero bachar al assad ko neɗɗo mo tawata ko suyu'i kono si ɓe muññino e dow makko ɓe boro allah ha allah o itta mo julɓe ɓen warirteno keni ko waɗi warugol wonki julɓe on sikku no newi ka allah ɗalan tan sallammaki ila zawala dunia wa ma fiha ahwanu inda allah min qatli nafsin mu'mina iwgole aduna on ɓe kala ko woni ka aduna ɗum ɗon no newi ka allah ɗi warugol wonki gooti gom ɗenki julɓe jelo wara e ɗi manifestation ji ɗiwen toon aren ko waɗɗen ko mo ayana yirɗen gite men ɗen jelo wara konake jelo wara priya jelo wara tindiya 2007 jelo wara julɓe
2009 yelo wara gila ɗi élection ɗi 2010 haa ɗo yelo wara yalay tana sobarna wonnay muññino e hoore ɗi faaleji ɓe aduna wonkiji men ɗi gisa ala sa sallam maaki isma wa ati li amiraka wa in daraba wa in akhada malaka wa daraba daharaka muññanomo hay so ƴetti nananamo ɗoftoɗa e kala ko mum hay so ƴetti jawdi ma ndi ko wawi kadi o wallidima o focci muñño ko waɗita muññaki ɗon o warete woni te muññino fi kuran toɗen allah muññoɗen fi ndiyam toɗen allah laaɓanen ɓe reedu mbiyen no waɗɗiɓe ɓe addan en haran yaltali en e travaux je haɗen yimɓe ɓen juulugol haɗen yimɓe ɓe ɗaɓɓugol arsike haɗen yimɓe ɓen janngugol haɗen yimɓe ɓe yawgol école honno en waɗino ko laba ɗi manifestation ji islam an maafi majji ɓii ko heefera ɓen addani en ɗi kamɓe ko watten kon ka meɗen e ɓe wattaka maɓɓe ha hannde a yiyata ka ɓe ɓe laɓɓe sunni suudu ha hannde a yiyata ka ɓe wari yimɓe ha hannde a yiyata ka ɓe aɗakata yimɓe enen si manifestation waɗi wallahi alladi nafsi biyadi woni ɓe alhamdulillah osa ɓen ɗon no anndi manifestation waɗi nden ñannde ko maafiraɓe tawatama ka nder kuuruɓe irte jooni noon ko kuuran wonɗen noddande e ndiyam e yen heɓu ko ñaame yen heɓu ko golle wallahi ɗum ɗo ko buyno haani gurnan nan koye ɗo no noodari kono si ɓawi en yalti fi ɗum ɗo en warete en muññotako wonde e ɗum ɗo torden allah subahanahu wa taala nabi sa sallam makuno fa innahu satarawna min badi asaratan wa umuran tunkirunaha e feƴƴo ilan oyo yimɓe laamotoɓe ɓurta hoore maɓɓe e famille maɓɓe ɗin e hoore mum ɓe ƴetta fof ɓe ardinora sahaba ɓe wi nelaɗo koma tamuruna konnu yamirtamen simen yoyi ɗum ɓe maaki tu'tunahum ma aleykum wa tas'aluna allaha alladi lakum ƴette ko duwa ɗon ɓe kon ko ɗum nanangol ɓe ɗofto jon bimana ko mon kon koro ɗon ka allah aqulu hada wa billahi tawfiq استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروا على كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أري أوضع السمع والطاعة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة ومن خالف هذا الأصل يخرج به من أهل السنة والجماعة يارم فتنة هم من يوكلا تنصحابات كانوا خوارجيات وكفروا عثمان وكفروا عليا خوارج بيقولوا سبب سيدنا عثمان ورا كم بيقولوا سبب بوري سيدنا علي بهذا دين الصحابة بين العالمين تيكو والله بپوسو دكو جتكو العمومات آية جبرون كالكرير دكو صلف صالح كريركم أجت بينه ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون ولم يحكم بأنزل الله فأولئكم الفاسقون ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الظالمون بين جوني وانا علي جتن دو حقا نمبرا بيرو بين علي حكم الرجال بمعنى أنياوي نوري ورد حقنا مكة معاوية كنت جياكا ونياوي نوران تسير الله ونك وني كيفيرو يالتي لي مكو هنو كده الخوارج وكتياتي يالتي دي فرديجي دين كاوري لي دو كوب كو خوارج يالتي يالتو دي يالتو يجدون دون فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا رأسي دين قلتم قابل يالتي ليس دين سيدنا علي ابن عباس با يهي غاندو بيني بي اونو نغي دينا نون علي بيني علي نياوي ني وربه دين الله سبحانه وتعالى نوي ان الحكم الا لله ابن عباس وي في عبدنا يوم قال القران قال نياوي ني وربه الله سبحانه وتعالى وي وان خفتم شقاقا بينهما وابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ويرونا الله يمني وربه نياو بيو اوي o wi Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi kafi goɗɗo si wari goɗɗum no ka nder hajju yahkumu biha dawai adlin minkum oyni ɗo kadi na Allah subhanahu wa ta'ala ñaawini worɓe oyni o oye oyni ko fiyon ɗum ɗon heeɓeniri ton ali wari ko ɓe ɓeyni deññande 2000 personnes jirtitino e maɓɓe e riwayaji goo no ɓuri ɗum ɓeɗo fof guluuje ɗiɗo yirti ñande wotere ɓe yirti ɗeɗo majjere
idan reno den edun do rene ngore men ya akhi ayati do woli ko ngol gotol renu no wadi anoddi hayal sama warabe do ngoko antawa a jetta responsabilité o man daa ila hudan kana lahu ajruha wa ajru man amila bihi ila qiyam as-sa'a wa man daa ila dalalah kana alayhi wizruhu wa wizru man amila bihi ila qiyam as-sa'a sanoddi do ko mokki kala jokko ma heba baraji sayati gana noddi yimbe de be yettu Allah be yattu ele be lambe an yalta ele ko mardo sarde kombaji ko pinkaaje njane amara ay ladi inna abaka fon non ko mo hayre sa woni ko ni ko ngira be illa lambe be nyaminima awola tum inna onon fo nyami onon fo lamungu nyamini o inna lillahi wa inna ilayhi raji'un faqul alhaq walau kana murra ila rasul sallallahu maki fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira kala wuro de modo o yailu tondiral dudungal Allah subhanahu wa ta'ala wala yazaluna mukhtalifin إلا من رحم ربي ذلك خلقهم قال زلمات افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في رواية هم الجماعة من قوتها زلمات اليهود تنشك جبان جديد النصارى جبان جديد ɗeɗo mofte cappanɗe jeɗɗe tati feɗito ɗeɗo wonta usulji feddeji ɗi ɓe sikkude ɗum watta ɗum waɗali haray ayeje mande nelaɗo ko nelaɗo waɗali ɗum noon fo waɗa allahu balighun amr ɗum waɗi joni ɓe addi ñawngu si tawi noon ko honɗum woni lekkiki ɓe maati si lutoɗirol ngal waɗi fa aleykum bi sunnati mana alzimu tariqati wa sunnati lkhulafa irrachidina almahdiyina min ba'di haray no waɗɗi on jokkugol laawol angol ka finde e ka aqida e ka dewal e ka manhajje dennanangal e laawol lontiɓe boɗɗiɓe ɓen haray ko ɗum ɗo waɗɗi ka luɗnonɗiɗa wa ma ihtalaftum fihi min cheyin fa hukmuhu ila llah kala ko luutonɗin ɗo ñawornen ko allah subahana taala o wa in tanazatum fi cheyin farudduhu ila llah wa rasul yara ko poɗo defte arten ko deftere allah arten ko sunna nelaaɗo wota ɓeye wiw menen ko ni men wowi menen ko ni men wawi menen ko menen ni men andiri ɗum ko fiipiiji aduna amma fi diina kan allah subahana taala wi wala fala wa rabbika la yuminun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ɗi gomɗinta few gomɗinal timmungal ma gomɗinal mutlaq haa ɓe ñaawini andalaɗo kala ko yani hakkunde maɓɓe awa kala ko yani hakkunde meɗen enen julɓe ɓen waɗe wala gomɗinal ruttinko deftere allah taari konɗum allah o wi wama farratna fi kitabi min chey allah o no yewti fof ka deftere makko wittone taren konɗum allah o wi e oɗo kono nelaɗo maaki ƴetten ɗum ɗon hara kadi si